sakayan. Sakayan dito pa Silvino Lubos, Barangay Bugko, Mondragon. Okay mga kawaray, biyahe Silvino Lubos, Patron. Ay sa Barangay Bugko, Mondragon, going to Silvino Lubos. So ayan guys, malagay ang kalagayan dito sa Silvino Lubos. Tignan mo, ato nga scooter aton kukuha ko. Kukuha no, babarayawan scooter dito kuha. Yan. Okay. Gilagay igod. Okay, inuran. Ayan, no? Ayan. May itong dilisan Silvino Lubos. Ang scooter, parisan karro. Barabyawan. Oh, ari. Ayan. Kitang-kita nyo, ba? Motorsiklo, agin, barabyawan. So guys, keep it up, subscribe. Waray TV. Silvino Lubos, Northern Samar.